gal fi juulugol e hoore nelaaɗo Allah on o addi ɗo dambugal gootal tosokal leygal dambugal janal ɗo o wi ngal ɗon watti 253 babul amri dambugal yamirore yamirgol bis salati alayhi juulugol e hoore nelaaɗo on wa fadliha e ɓural juulugol e nelaaɗo wa ba'di siyaghiha e yoga e konguɗi juulirteeɗi e nelaaɗo dambugal ngal yewta en wonde iɗen yamira yo en juulu e hoore nelaaɗo on dambugal ngal yewtay mo waɗi ɗum ko ɓural honɗum o mari dambugal ngal addanay en seeɗaji e konguɗi no nelaaɗo juulirte e hoore mum o attori aya on ka alqur'ana ko ɗum woni aada makko on ko noon kadi haaniri si tawi no woodi ayaji tindinde ko on tigi faala yewtude kon ko ɗen ɗon fuɗɗorte tawa noon so on tigi watta hadisaji laaɗum sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓay kan no fottana no anda fof ka julɓe ɓen wonde alqur'ana e sunna nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam fof ko wahayu kono alqur'ana on no yeeso ɓay alqur'ana on kan no fellita tabutugol muɗum e sunna on ko goɗɗigo tun woni pelletti tabutugol muɗum addi ɗo allah subhanahu wa taala no wi ka deftere muɗum inna allaha tabiti wonde allahu on wa malaikatahu e malaikaɓe makko ɓen yusalluna ala nabiyihi ɓe juula e hoore nelaaɗo on e hoore annabajo on ko muhammad ibn abdillah ibn abdilmuttalib ɓe juula e hoore makko ya ayuha alladina amanu hey ko onon yo julɓe sallu alayhi juula e hoore makko yamiroro ndenni wa sallimu hiwro ɗon mo tasliman hiwrango ɗo yamirore ali habar taw humputugol e wonde allahu on e malaikaɓe makko ɓen no juula de e hoore nelaaɗo haysi ko ɗon tun hattuno hara en holli ɓay allah no juulude e makko malaikaɓe no juulude e makko enen kadi hiɗen handi e wadde ɗum goy watti noon o yamiri o inni hey ko onon yo julɓe gomɗinɓe juule e hoore makko hiwro ɗon mo hiwrango ka hadisaji ɗo fuɗɗori oɗo hadis ko on ɗon watti wulure 397 wa an abdillah bin amr ibn al-as radiyallahu anhu ittama e oɗo sahabajo allah weltanamo kanko e ben makko ɓe fof ko ɓe sahabaɓe weltano sahabaɓe ɓen fof watta en e maɓɓe weltanoɓe annahu wonde kanko abdoullah ibnu amr ɓe gandi ko goto e abadila en nayoɓe ɓen lolluɓe lollirɓe fillagol makuji nelaaɗo ɗin wonde kanko sami'a rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul o nani nelaaɗo on no maaka man salla alayya nelaaɗo maaki mo juuli e hoore an salatan julde wootere pet nde wootere o juuli e an laawol gootol sallallahu alayhi biha 10 allah juulay e hoore makko sabu ko o juuli e hoore an laawol gootol kon allah juula e hoore makko laabi 10 ɗum ko ɓural de juula e nelaaɗo nde wootere pet allah juula e hoore ma laabi 10 jonno ko honno allah juulirta e hoore jiyaaɗo makko on ko jarnugol mo manta mo ɓeydana mo hawrindingol mo e sawaba on warana mo joddi ɓeydana mo peewal ɓeydana mo barki ɓeydana mo moƴƴereji ɗin ko ni allah juulirta e hoore jiyaaɗo makko on amma malaika ɓen no ɓe juulita e hoore nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ko du'anagol mo enen kadi juulugol men e hoore nelaaɗo ko du'anagol mo toragol yo allah juulu e makko yo allahu ɓeydanmo moƴƴereji yo allahu hunnanmo fodore ko o fodimo kon e teddule ñande darngal oɗo hadis ko filima ko imam muslim hadis heɗɗon o kanko watti wulure 398 wa an ibni masudin
itama Abdullah ibn Mas'ud ko goto kadi abadila en nayo radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala wonde wo nelaɗo Allah on maaki hadis on nasere ɗo wasi innen wo awla nnasi bi yawma alqiyamati nelaɗo wo maaki ko ɓuri handude e an yimɓe ɓen fuu ñande dargal ɓuri handude e ɓattagol lan handude e an on yani handude e moƴƴereji an ɗin e ɓattagol lan e tefore an nden yimɓe ɓen fof ko hombo ɓuri handude e ɗum o wi aktharuhum alayya salatan ko ɓurowo e maɓɓe heewude juulude e hoore an wo ɓurowo juulude e hoore an on e yimɓe ɓen ko on ɓuri foddude e an handude e an ñande dargal mana handude e ɓattagol lan e tefore an ɗin oɗo hadis rawahu tirmidi wa qala hadithun hasanun ko imamu tirmidi fillimo o wi hadis on himo moƴƴi cheikh albani kañum heɓɓitoyi o wi'i ka daiful jami o wi hadis o na o selluɗo kono wona imamu tirmidi tum moƴƴini hadis o ngo wi hadis on no moƴƴi no woodi karamakoɓe buy karamakoɓe andiraɓe e faamugol hadisaji ɗin ka lo'ugol e ka sellugol ɓeyni hadis on himo moƴƴi kono cheikh albani kanko o yiitoy to goɗɗo wonde haray hadisa no jogii ellahum kono ka dambugal ɓure hadisaji lowdi tawa loore majji on no yeddonirama no wawi moƴƴi no wawi heɓɓitade ɗiɗi gollitire hadis heɗɗon kanko watti wulure 399 o an aus ibn ausin ittama e aus ibn aus radiyallahu anhu no holli wonde neɗɗo no heɓa ɓiɗɗo o innamo inde makko nden kanko tigi aus ibn aus mo aus ɓiɗɗo aus no dagi qala o wi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo Allah on maaki inna min afdali ayyamikum andu no jeeya e ko ɓuri moƴƴude e ñalormaji mon ɗin yawmal jum'ati ko ñande juma ñalormaji ɗin ka weetata hiira ɗon ɗum woni ñallal ngal ko ɓuri moƴƴude e ɗen ɗon ñalde en jogii ñalormaji jeɗɗi e nder yontere nden ɗin ɗon ñalormaji fof ko ɓuri moƴƴude ko ñande juma ñande juma nden ñalande no ɓuri ñalormaji luttuɗe ɗin dey fa akthiru ɗuɗɗine alayya e hoore am min assalati immorde e julde nden fihi e ngal ñallal juma fa inna salatakum tabiti wonde julde mon nden ko juuloton e hoore am ma'rudatun alayya ko weeɓitante ɗum lan no weeɓitanami ko juuloton e an kon no weeɓita haray miɗo andi miɗo humpiti oɗo no juulude an oɗo kadi no juulude an oɗo no juulude an joni noon ko ɓuri moƴƴude e ñallal e nder ɗe balɗe jeɗɗi ko juuloton e hoore an ko ñande juma ɓayno ko ɗon ɓuri moƴƴude ɗuɗɗine juulugol e hoore an nden ñande ko ɗum woni ƴoyre ko andugol hunde nden fewndo ka nde ɓuri moƴƴude ɗon ka nde ɓurata heɓade ɗon wara ɗon buy eto ɗon wakkilo ɗon ɓuri ko wakkilo to fewndo kam hetti fi ɗon fagaluɓe inni ya rasulallah ko ayinulaɗo Allah wa kayfa tu'radu salatuna alayka wa gadi aramta ene nelaɗo ko honno julde amen nde weeɓitirte e ma présente ɗande nde wona yeeso ma wagade aramta a hiɗɗi a ñoli aramma woni yani hiɗɗugol rappugol ina joni concol singol lanni fes seekike fof ko ñoli ka memɗa o iway ko ɗum woni a ramam a hiɗɗi a rappi a ñoli ko honno julde amen nde weeɓitirte yeeso ma yani yaqule moyna ɗo kanko landiɗo on ɗo balita ko gotum baliya e arima ko gotum qala o wi kanko nelaɗo inna allaha tabiti wonde allahu o harrama o harmini ala al ardi o hoore leydi ndin ajsada al anbiya'i
ñaamugol ma ñolnugol ɓalli annabaɓe ɓen ɓanndu an ɗum haray ndu ñolaali ɗum waɗi si on juuli e an mi anday mi yi'ay julde mon nden nde weeɓitete yeeso am rawahu abu dauda bi isnadin sahih ko abu dauda filli hadise on e tuugorde sellude cheikh al albani o maaki ka sahihul jami maaki hadise on himo selli amma ko honno laa ɗum woniri ɗum kan ɓanndu makko ndu ñolaali yalli mo si udditama fen ɗo gabru makko on tawete ɓanndu makko ndu ñolaali ɗum ɗon en annda ko hunde wernide enen ko woodani en sinilaaɗo maaki en tabiti wonde ko kamɓe maaki ko yen jaɓu gomɗinen ki haqqille no jaɓima haqqille jaɓa enen naa ɗum konnguɗi nelaaɗo ɗin na haqqille men ɗen peesirten ɗi innen ɓawi ɗum ɗo haqqille no jaɓi haray konngol makko ngol ko goonga si haqqille ɗen jaɓa innen ɗo en jaɓaali no woodi noon e feddeji e julɓe ƴettirɓe noon ƴettirɓe on falsafa ɗon on philosophie wonde ko haqqille ɗen woni yeeso taw kala ko haqqille jaɓaali ɗum ɗon wota neɗɗo tabintinno la wona haqqille ɗen peesirten piiji wirniiɗi ɗin ɗon woodi en peesirtaɗi haqqille men pete haqqille ko beru ko haqqille kañum doole mum ɗen no happa ɗaare tun way jooni ko neɗɗo moƴƴini ko mémorie ji ɗin on tawa mémorie mo ɓe waɗi o haray no capacité makko on ko limite si a rondimo tun ɓuri capacité makko on o wat message ara jooni wonde ɗum ɗo ono feƴƴiti limite e mémorie on ko rondoto ko ɗum kala ko taga kala ko moƴƴina haray capacité mémorie mum on ko limite aray ha nokku gota wata feƴƴugol ɗon hannde kadi enen haqqille men ɗen no mari limite woodi goɗɗum ko haqqille ɗen anndata ko aroyta yeeso ko aroyta ñande darngal ka gaburu yeeso toon en wawata anndude ɗon ko ɓeɗo ko humpita ɗen wo annduɗo ko waɗuyta toon kon on allah subahana taala ko o humpiti nelaaɗo men on laaɗo humpiti en wo ko ɗum jaɓete hadis heɗɗo on kanko watti wulure 400 wan abi hurairata radiallahu anhu ittama abu hurayra yo allah weltanamo qaala o wi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا الله أماكي رغم أنف رجل سئتام كين الغركو رغم كو إيروغول ما كو فوفوغول أجتي جوني غدون إيري كان بوكو ليدي أفوفي أنيو إيرون أفوفي رغمته سي دولي غدو وادني مكو فالا و كونا أكو فالا داو أن دونكو رغم إن رغم أنفي weli mo metti mo ragma am fik wel ma mettuma hunde kaari watta ɓenni ani ruɗama ma rukama ma fofama kinal neɗɗo dhukirtu indahu mi jantaka makko ɗon falam yusalli alayya tawa hara o juulale hoore am ɗo ko ibara wonde yani neɗɗo on perdi he o neɗɗo o jaasi o perdi o heɓali ko haani kon fewndo ka ɗum weli heɓude waɗirawa ƴettaɗo suƴƴita ñoƴƴaɗon tawa ala ko waawi o wimo inde an wowlaayi o nani takko makko ɗon wono fanka bude o salo juulugol en o wi oɗo perdi rawahu tirmidi wa gala hadithum hasanum imamu tirmidi fillim o inni hadis on himo moƴƴi cheikh al albani maki ka sahihul jami hadis on himo selli hadis heɗɗo on kanko watti wulure 404 wa anhu itama makko kanko fayin abu hurayra radiyallahu anhu qala o wi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam allah ummaki la tajalu qabri iidan ta on waɗu gabru an on dey ka arete juure iid koko watta sono événement waɗo lewru be lewru ma hitande be hitande min aada yaudu iidan artugo ko ara yahata arta taw kaɗon hewti wo waɗete mande taw waɗude gabru an on wonde masalan lewru be lewru ko ɗum arete ɗum ɗon weede ma waɗe ɗon par hitande taw waɗ ɗum fes
وصلوا علي جول هوريا فإن صلاتكم تبتي وند جولد موندن كو جولو تونغي هوري أنكو تبلغني هيوتا إلى حيث كنتم كوندو وندو غاتو جنايون ديبلاسو أرها هيوتا كدو وادي سيدا يهود مدينة وتويمي دا ياد جورو يو برنا دون يمبي بوي كو دوم بي غومديني كو دوم كادي بي وياتا كو دوم بي فيبي كادي sa sinadu wowruɗa ɓe ngalday goy so a wi ɗum wattake ɓeɗo yiɗa nelaɗo nani womi aaden immoto yaha madina wi'a wona nelaɗo yahi juuroyagol ko honɗum e dina ni kadi ko ɗo ɗum ɗo larmaki wota on waɗu gaɓurango wuggante ɗum are fi juuragol iyoni on kawonɗo juule e hoore an ko ɗum woni importance on so juuli e hoore an kawonɗon ɗum ara ha hewta idan sa yaade madina ko ɗum fiɓata ko fiɓata hiɗa yaade fi juulugol ka juulide nelaɗo ɓay sa juuli ɗon waktu goto Allah jaɓima no ɓuri waktuji wulude juulaɗi nokku goo sina hara ko ka baytullahil haram ma ka masjidil aqsa ko ɗum fiɓata joni noon sa yahi a hewti ko wugganiɗa ko juulirde nde Allah maki préparatake fi voyage gol ƴetta njooɓa eɓɓana ko voyagirta kon si wona fi yahugol rewa Allah nokkugo e juulirde sabu ko nde juulirde so wona juulirde tati ka juulirde an ɗo e juulirde nden Makka e juulirde Baytul Maqdis ko ɗum wuggantoɗa ko nden ɗon wonɗa wugganade sa hewtino profita ɓay Allah waɗi a hewti ɗo Madina ɗo yahu juuroɗa noon nelaɗo juuroɗa Aboubacry e Omar ɗa fala yaha kadi ka berɗe bagiya juuroɗa berɗe ɗen bagiya yaha Uhud kadi juuroɗa ɓen to ɓaynlaɗo yahayno juuroɓe yaha Quba ɓaynlaɗo no immotono kamum seppa onde yaha Quba juuroye sifa ɗum kono harana ɗum ɗum fiɓuɗa onde ko ɗum wugganiɗa kono yimɓe ɓen naboy famata ɗum oɗo hadis ko fillimo ko Abu Dawuda o fillorimo tugorde sellude Cheikh Al-Albani maki ka Sahihul Jami hadis on himo selli hadis heɗo on kanko watti wulude 402 wa annu fayittama makko on ko Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam gal wondunaɗo maki ma min ahadin ala wo e goto ala hay goto yusallimu alayya himo salminanmi illa radda Allahu alayya ruhi sina Allah artira e an ruhu an on hatta arudda alayhi salam ha mi rutta mo salminago ha mi hiwritomo wawi goɗɗo inna idan awa ruhu nelaɗo on ala iwde e makko sabu na wonata minute e nder adna on julɓe ɓen ka wonnon hara hay goto salminal nelaɗo ka tayyaji on tigi salmina nelaɗo juulugol nelaɗo few no sowno nam joni Allah subhanahu wa ta'ala no wawi ɗum misal muɗum no woodi se ndaari joni mémorie ji janɗin technologie on no addiri noon wono internet jono internet ko noddete ko appel ji ka unité centrale joni ƴetten Orange téléphone Orange opération ji ko watte kon par minute ko jelo noddata fop kala nodduɗo hewtay ka unité centrale si feƴƴoya ka on tigi woni e noddude toon rewa e ɗon taho no recevata ha gayna si feƴƴino e yeeso to no wawi yimɓe guluji 10 noddida nde wotere kono unité centrale on teɓɓitoto ɗin ɗon fof feƴƴina ɗi kadi ɗon no wiyen ko laggina ɗo tu joni appel ji international on opération ji ko banque ji ɗin fuu watta kon e nder aduna on no woodi unité ka ɗum woni e nder Amérique e état goo e nder Amérique fopp hewta e ɗon taw kala ka transfert ata mbuɗi si yowa e banque ɗi yaha e banque
hewtoyay ɗon taw ko ɗon rewata feƴƴa si tawi neɗɗo wawi moƴƴinde ko tawata hunde no wawi teɓɓitade piƴi guluji hunde wotere allah fois miniti goto feƴƴina neɗɗo wawi wadde ɗum allah subahana taala kanko wawata wadde ɗum neɗɗo wawi wadde ko allah ronki gan wona yani joni technologie on no wawi hollude en piiji wowlanoɗi ko wirni tawa siko lawɓe ɓen ɗum ɓe wawno wiide awa ɗum ɗo komin jaɓita ɗum ko ɓay tun hunde wirnide julɗo ko yo jaɓu kono enen joni piiji ɗin ɓay ko neɗɗo waɗi ɗi piiji ngalawji ɗi yiiɗen wonɗen e yiide fewdo ɗo en andi jaka allah subahana taala kala ko o wi mo wawi waɗude haray ɗum no jaɓini si tawi moƴƴinaɗo on wawi wadde wona ɗum ɗo kanko moƴƴinɗo on kan itti e sikki dan ɗum ɗon wota neɗɗo sikkito wonde kala salminɗo nelaɗo ruttay salminago ngon allah artiray ruhu makko on ɗon o rutta on tigi salminago rawahu rawahu abu daud bi isnadin sahih ko filli hadis ko abu daud tugorde sellude cheikh albani ma ka sahih jami hadis o himo selli kala julɗo e nelaɗo allah nelaɗo yani hiwritotomo so a hiwri ke nelaɗo hiwritotomo assalamu alayka ya rasulallah o ruttita o yewa alaykum salam hadis heɗɗo ɗon on kanko watti wulure 403 wa an aliyi radiallahu anhu ittama e aliyu allah weltano sahaba ɓen fof qala o wi qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam allah on maaki albakhilu ko woni guddo on man dhukirtu indahu ko mi janta kamum mo fi an wowla kamum inde an wowla ka woni ɗon falam yusalli allah yahara o juulale an ko woni guddo pellete ɗum ɗon ko ɓay si tawi sa a okki a ƴetti hunde a okki ka ittuɗa ɗon ɗuytatako sa ronki okkugol ɗon ite sikke ka tawata sa ƴetti tun ɗuytoto mo wuddiri ko lannata aray ko lannata kon kan ite sikke ko hendu hunduko allahumma salli ala muhammadin wa sallim ɗum ɗo kutete jelu kutatama e hunde facture arata inna waya juuli ene laaɗo laabi 100 e gañallal ɗo donc haray a dowa yoɓude ɗo 100 000 francs ala ko hendu hunduko e ka iwata ɗon lannata ka yata ɗon hewata mo wuddiri ɗum ɗo hara itte sikke ko dollar o ngo hokkata ma faran o wi ko oɗo woni guddo tigi mo inde nelaɗo sallllahu alih wa sallam janta on tigi nani imo e jang o ala ba haqqille makko bona tana o jokkamo o salo julgol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mawde oɗo ko guddo kono ko hombo o wuddani ko hoore makko rawahu tirmidi ko filli hadis ko imamu tirmidi wa qala hadisu hasanun sahih o wi hadis on no moƴƴi mo selli cheikh albani ma ka sahihul jami hadis o mo selli hadis heɗɗo on kanko watti wulude 404 wa an fudalata bni ubaydin radiallahu anhu ittama e oɗo fudala qala o wi kanko fudalatu o wi قال وي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته نلا ناني غوركو نو دعو اندر جولده مum gorko no juulude nelaaɗo naniri mo himo du'o ka nder julde o wi lam yumajjidillaha ta'ala kono e nder du'a makko on o mawninaali allah teddinaali allah fi allah o wowlaali hay hunde walam yusalli ala nabiyi sallllahu alayhi wa sallam o juulaali kadi e nelaaɗo few kanko wowli ɗum haaju makko on allah waɗana hunde kaari dandan hunde kaari warranni فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أماكي عاجل هذا أولو هاوجي أو يهي ديركت إحاج مكون أو جرنا لي الله تاو أمانتي الله أمونني الله أتدني الله نون أو جولي يان سوتوري هاج مكون سيقول هيوتي كالاندو هيوتي كاشيف دلتا وإني قادمي دو نفالا يوانا هون كاري
hara wulalta o excellence ara e meɗen weltani on awa dow haray tigi muraɗɗi no yarude no haniri noon tigi on leydi ni fof no wondi e moɗon taw mapo fi hay hunde fof on ala gaño hay goto o awa ɓay mbiɗo andi goɗɗo hollata on haaju ɗum ron galatade ɗo fof koye hoore mon yowi ko ɗum wasi mi armi tawi ɗo mi heeɓi ɗo mapunde mi armi holla on kum andi ɓe on tigi daɗɗa ɗum ɗon taw wowlay ɗon taw ɗiyo andi no wela lanɗo on fof mantoje ɗen fof o wowlay ɗum ha o gaya nasi o weeɓita haaju hum makko kum ka ɗon chaque hewta tun o direct hay o hiwraki mo hiwrango kelɗungo ɗumanaki tun o ko hunde kare addinmi joni allah subahana taala kanko kadi o awa men goy kanko mo wama hokkude tun hay si tawi amantalimo hay sa jarnalimo kanko mo mari ko jarnamo kono no welama no sa jarnimo taho a mantimo a yettimo e ko womma e waɗande gon laaɗo on tuma summa da'ahu refti o nodditimo on gorko ɓawo salmini laaɗo maki he oɗo deyawji o wiye ari fagala lahu o wi'animo awli gayri ma o wi'ani goɗɗo goo fiyo o yananu ko imma direct o adresse mo kanko o inni hey ida salla ahadukum si goɗɗo e moɗon juuli ma si goɗɗo e mon torike faliyabda yo fuɗɗortaw bi tahmidi rabbihi yettugol jeyɗo mo on subhanahu sena yodanimo wassanai alayhi e mantugol mo summa yusalli ala nabi sallah sallam refti o juula e nelaɗo on summa yad'u refti on tumati noon o du'o o toro ba'adu ɓaawo ɗum ɗon bi ma sha'a ko o faala ko ko imma ko kanko tigi o inni hey ariɗo awa si goɗɗo e mon no torade yo fuɗɗo taw mawningol jeyɗo mo on taw jarnamo o juula e nelaɗo on noon so toro ko faala ko ma na kanko adresse ko goɗɗo go o wowlani kono oya o nodditimo fiyo nanor o fewtuna goɗɗo en hey oɗo yawnu oɗo hawju sey goɗɗo e moɗon si tawi juuli tawi o toroto salla juulugol julde toragol allah koye julde wiyete kadi no wiye juulugol hari arabu ɓen si ɓe inni ɓe wiide duwa ta'al nu salli are du'oɗen salli alayhi akhi salli li du'ano lan salli alayhi huɗumo hani ko noon ɓe wolirta ko ɗo itta julde nden ɓay du'ano e mayre ko ɗuuɗi kono toon du'a julde ne wirani du'a koni holli wonde o hadis fudala ɗo neɗɗo on si o toroto allah yo fuɗɗorto jarnugol allah o manta allah moƴƴi on to mati imma o juula e nelaɗo ɗon ha o gayna noon si o fuɗɗo torade ma o toro ha o gayna o hombira torade makko nden e juulugol neɗɗo sallllahu alayhi wa sallam rawahu abu daoud wa tirmidi wa qala hadithum hasanun sahih ko ɓeeɗo fillima o inni hadis o no moƴƴi no selli cheikh albani makka sahihul jami hadis o no selli hadis heɗ ɗon on kanko watti wulude temeɗɗe nayyi e jowi وعن أبي محمد كعب بن أجرة إتاما بن محمد ويتدو كعب بن أجرة رضي الله عنه قال أوي خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله نأوي نلادو يلتتي أمين ممي نلادو قد علمنا كيف نسلم عليك من عندك هن من هيورورته من سلمنيرته فكيف نصلي عليك هن من جولي تايما hari meɗen jiiɓi ɗo allah senini on haa ɗo meɗen anndi kanko honno min hiwrorta on salamu aleyka ya rasulallah kono ko honno min juulirtama min yamirama noon e min juule hoore ma wallito men ɗo gaalanelaaɗo maaki no juulirto on e an ɓuulu wi'e allahumma salli ala muhammadin allah juule e hoore muhammad wa ala ali muhammadin juula e hoore ɓeygure muhammad kama sallayta ala ali ibrahima no juuliɗɗa e hoore ɓeygure annabi ibrahima nde innaka no an allah hamidum ko a yetteteɗo ma ko a yettowo majiɗum ko a tedduɗo allahumma barik ala muhammadin allah barkin e hoore muhammadu o wa ala ali muhammadin barkina e hoore ɓeygure muhammad
كما باركت على آل إبراهيم نبارك ندانون هوري بينغوري النبي إبراهيم دين إنك حميد مجيد أنكو آيات تيرو كو آيات تو كدي كو أتدلو متفق عليه لندوكو كونغول غو عندي أوينو ينغو يوتا ينفي يامير غول جول غول إنلادو بورال في جول غول إنلادو يوغا يكونغو دي جولي تيدي هوري الله صلى الله عليه وسلم أهنيكو وحال نوكو din o fo o yewtidi ko kongul yoga e kongul din do yo addi din nadi fo o addi kono o addi di do siyahu salat al ibrahimiyya hadith her do kanko watti wulure temedde nay jeego wa an abi mas'ud al badri itama yodo abu mas'ud al badri radiyallahu anhu qala wi atana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi sa'd ibn ubadah radiyallahu anhu nelado ari e amen tawi meɗen jooɗodi e Sa'd ibn Ubada ka majlisi makko ka o jooɗoto ɗon ka grand place makko en andi Sa'd ibn Ubada ko gooto e kohoɓe takamɓe wernuɓe ɓen kummaluɓe maɓɓe ɓen hoore gori maɓɓe ɗin o jeeya e mum awa tawi Abu Mas'ud al-Badri e sahabaɓe goo hiɓe jooɗi ɗon nelaɗo yaltete e maɓɓe فقال له بشير بن سعد أودو ويتر بشير بن سعد ووي نلادو وأدريس نلادو وي أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله الله يمري من جولة هورما كون ينلادو الله يمري من دو فكيف نصلي عليك كون من جولة هورما كون دو هاني كون وني جويرة ساوي أما وادو هونde taw butum wado yaano gerduda wo landi to si andano wadirte ko honno wadirte أنتماتي فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله نلادو دجتي كم بتوا بين دجتي ها من ميدي كبردا من فتنو هرا أولاندا كنا لا نقول لندالو أني جوني سيا يا ما بني غدو ساغو ما نا يعني نايو أولاندا كو أندا ما نايو هم و إلهم men bitti ko landine laado ko bay laado fanki o jabaki summa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laado on tuma non laado jaabi o wi qulu wi allahumma salli ala muhammadin alla juli muhammad wa ala ali muhammadin jula e beygure muhammad kama sallaita ala ibrahima aw ala ali ibrahima no juri da e hore beygure annabi ibrahima no wa barik ala muhammadin barkin e hore muhammad وعلى آل محمد بركنا يهور بينغور محمد كما باركت على آل إبراهيم وبارك نردانون يهور بينغور النبي إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم أما سر من أنكم كنوا أندير دونو نو دوم هيورور دون كنوا هيورور دوم أما جول قول هورا أنكم ني جولي تون هورا رواه مسلم حديث سكتي دون كون واتي ولوري اتمت دناي جيدي وعن أبي حميد الساعدي إتم أبي حميد الساعدي من بني ساعدة ولن يلندانغول قال وي كانكو كادي قالوا بإني يا رسول الله كوين الله كيف نصلي عليك كون من جولي تهورما قال نلادو ماكي وجابيبه قولوا وي اللهم صل على محمد الله جول إهور محمد وعلى أزواجه Allah juulu e hoore ɓeyngure makko nden kadi wa dhurriyatihi Allah juulu e hoore geɗalɓe makko ɓen kama sallayta wano juulirɗa ala ali ibrahima e hoore ɓeyngure annabi ibrahima nden wa barik ala muhammadin Allah barkin e hoore muhammad wa ala azwajihi Allah barkin sonnaɓe makko ɓen wa dhurriyatihi e geɗalɓe makko ɓen kama barakta ala ali ibrahim wano barkinirɗa noon e hoore ɓeygure annabi ibrahima nden innaka hamidu majid an ko a yetteteɗo ko a yettowo ko a tedduɗo kadi muttafaqun alayhi idan ɗo e andi al no fira siɓɓe on tigi ɓattiɓe no naati nder ɗon ɓeygu on tigi kadi no naati nder ɗon ɓiɓɓe on tigi ɓe no naati nder ɗon ɗiɗo konguɗi ko nelaɗo tigi woni ko tindini mofte makko ɗen yo ɓe juulir e makko ɗi konguɗi ɗo
hay gooto ala addowo konngol goo moƴƴungol hewtingol konngol ɗo itti sikke ɓurangol ɗo konngol ka ɓay ala ɓurɗo nelaaɗo anndude ko honno juulirte e hoore makko ala annduɗo hewti nelaaɗo anndugol diina ko welata Allah ko Allah yamiri kon ko firi ala hewtiɗo nelaaɗo itti sikko noon ɓura sen wi no woodi konngol goo ngol goɗɗo addata tawa hingol moƴƴi ɓuri ngol ɗo konngol ara mi annda ko haqqille on no jogiɗen en torki Allah subhanahu wa ta'ala la faami e dina kam faamu selluɗo arsi ken kadi gollitirgol jaɓanen ko golluɗen ko wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyihi al-amin wa alaykum salam joni wiigol allahumma salli ala muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم إذا كونغري فون سلي كما أنا ما جهد سلي كورا بدين نقول هاي وصلاة الإبراهيمية دو وادي دو سيغاجي كونو دي سيغاجي قد ديكو توا على إبراهيم أو توا دوكو على آل إبراهيم تون وادي سيغاجي دي نو دي دوكو يوغا تون وادي دي لاكا دي نو داجي وبالله التوفيق